rapi, awak nang pina mongkal dilihat pina beisi. Jadi ada pantun gesan kiat hari ini, nang nyaman-nyamannya ujar makan di wadah, aina nang bikinya langsung buang ke lubang. Ay nyaman-nyamannya apabila bebini lama, lamun nang kita hantak dijamin kada bergerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaihi ilahi Rabbi ya Rasul Allah ilahi Rabbi ya Rasulullah bila jarujung daun jimampai, bila jarujung daun jimampai. Baikat laki dadayan kain, bila jarujung daun jimampai. Baikat laki dadayan kain ilahi Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada bapak ibu biar sabarataan nang ada di sini, kita nang tak kumpulan. Pada nang hari ini kita nang bertemuan di dalam acara resepsi pengantinan. Lalu tak lupa tadi nang pemula kami mengucap salam. Jadi nang gasampian ini sabarataan, baik laki-laki atau nang bebinian, baik nang berduduk atau nang berdirian. Jadi nang lawan kian di sini sabarataan, kami nang satu mat madihin menampilakan. Jadi nang pemula kami mau ucap salam, kain abu hentian hari ini dijawab akan. Karena menjawab salam suatu kewajiban, jadi nang tak lupa ulun nang membuliki hari ini mengucap salam kepada bapak ibu nang pian tak kumpulan, baik nang dihambin pian laki binian atau sebelah kiri amang-amang bertaan, atau di seberang nang menjaga tamu nang sambil bepandiran. Jadi nang lawan pian ulun mau ucap bakat, hendak nang membuliki hari ini mengucap salam. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan pian sabarataan, nang mana tadi salam sudah menjawab bakat. Lalu berdoa kita sabarataan, mudahan sabarataan berkat menjawab salam, mudahan barataan
berataan, panjang umur sehat badan, di mana begana selalu dalam lindungan, dunia wan akhirat berataan salamatan, la salamatan. Lalu bang kami terus melanjutkan, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan, lawan bapak ibu ini sabarataan, nang pertama-tama ulun mau ucap salam, lalu berlanjut kami kemadihinan, ini segala puji bagi Allah, dahulu kita panjatkan, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabi'in, para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu sabarataan bersyukur lawan Tuhan, karena hari ini kita nang bertemuan, berarti bang kita masih nih diberi umur nih nang panjang, sehingga di sini kawan nang berdekatan kepada bapak ibu yang sabarataan nang ada di sini ulun mau ucapkan, jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada tu sempian nang sudah mau undang, ulun mewakili kekawanan sarumbungan nang wabil khususnya kepada Bang Bapak Fahrian Syah Bangaran, jadi nang lawan pian di muka nang bejelan, jadi nang lawan Bapak Fahrian Syah Bangaran, Pak lah terima kasih banyak nang lawan pian, karena hari ini kami sudah diundang, lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, kami nang mewakili kekawanan sarumbungan, kami terima kasih juga nang lawan pian, karena kami di sini pak ingin nih acara ada membawa alat sound, karena nang di sini ada disediakan, lalu nang sedikit kami mengisahkan kepada bapak ibu hari ini sabarataan, jadi ini kami sedikit mengisahkan awal nang kami tulak ke sini perjalanan, lalu nang tak lupa kami mengisahkan, jadi nang malam tadi imbah nang behabsian, karena wayah ini nang bulan mulut di rumah kami auran, jadi malam tadi kami ada undangan maulidan di rumah menyambut Nabi junjungan, jadi malam tadi sekitar nang pukul 11 kami hanyar tulakan, lalu malam tadi kami nang bermalaman itu nang di jalan kasini manuntiakan, sampai nang kasini dalam motor nang guringan, karena pak ibu bakas nang awak uyuh lalu nang mangantukan, cuman alhamdulillah ini nang supir kami tahan nang bebujuran, karena tupang sidin kada sampai taguringan, lalu nang malam tadi sekitar pukul 5-an kami nang hanyar sampai kasini nang katujuan, jadi alhamdulillah kami nang bersyukur pastinya nang lawan Tuhan, lawan bapak ibu pian sabarataan, kami nang tidak lupa juga minta doakan kami pulang sabarataan, mudahan sabarataan panjang umur sehat badan, kemana kami tulak selalu dalam lindungan, dunia wan akhirat berataan salamatan, Allah salamatan. Lalu tak lupa ulun mengucapkan, jadi nang tak lupa ulun membawakan terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang, lalu nang tak lupa ulun mengucapkan kepada bapak ibu hari ini sabarataan, ulun mewakili kekawanan sarumbungan, kami minta maaf minta rela berataan apabila hari
berharap nang maulah pian dalam hati keadaan nyaman. Nang jelasnya kami minta rela bertaan. Apabila hari ini baik nang sikap kami atau ucapan ulun nang maulah pian dalam hati keadaan nyaman. Ulun minta rela minta maaf bertaan. Maklumi jua kami manusia biasa, jua nang kada luput dari nang kesalahan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan kepada bapak ibu di sini nang tak kumpulan, baik laki-laki atau nang bebinian. Lalu pertama-tama ulun mau ucapkan sebelum madihin lanjut, ayo pang bertepuk tangan, tepuk tangan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan selamat nih berjumpa kita sabarataan. Ini nang ngaran desa Riam nih adongan. Kalau nang ini kintab itu nang kecamatan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa akan ngaran kepala desa Jainal Abidin, beliau diberi ngaran. Jadi nang tidak lupa selamat nih berjumpa kita sabarataan. Lawan buhan kami pastinya serumbungan. Lalu nang sedikit kami mengisahkan, kami mulai negara dari desa Paharangan, namun kabupatennya di kota Kandangan. Lalu nang lawan pian kita nang perkenalan. Tampolo hari ini Pak Ibu ay berdapatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang, yang wabil khususnya Bapak Fahrian Syah, beliau diberi ngaran. Pak lah terima kasih banyak nang lawan pian, karena hari ini kami turut diundang. Lalu nang tidak lupa kita mendoakan lawan nih acara di sini nang pertemuan. Mudahan nih acara ini dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Lalu tak lupa kami menarusakan ini nang pemadihin hari ini nang pemulaan. Lawan ibu-ibu di kartak nang berjalan, kami nang tidak lupa lawan pian mau ucapkan ini nang pemula pastinya selamat datang. Nang mana belum makan silahkan dulu makanan, karena bang menunya sudah disediakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada buhan pian hari ini sabarataan. Nang wabil khususnya di Sariam Adongan, kita berataan berdoa berataan agak senang kampung pian ini Riam Adongan. Mudahan kampung sini pastinya selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan dijauhkan. Mudahan kampung sini diberi keberkahan, jua masyarakatnya begawi para jakian, para jakian. Lawan bapak ibu pian sabarataan, madihin nang pemula khusus berkenalan. Lawan buhan pian tempulo hari ini kita nang berdapatan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu nang sudah tak kumpulan, sebelum bang pian hari ini pulihkan. Alangkah nih baiknya kepada pengantin kita mendoakan ini Ahmad Hanafi dan juga Pang Divi pengantinnya Bang Aran. Jadi nang tidak lupa tempulo bang di sini Pak Ibu ay berdapatan. Kita nang tidak lupa doa memanjatakan. Bila ulun berdoa ini gesan pengantin amin akan tu sempian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan madihin nang pemula kami nang beisukan. Sudah nang diberi 50 sawiran. Jadi nang tidak lupa
ulun mau ucapakan terima kasih banglah nang lawan pian mudahan panjang umur pian nang sehat badan lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan abang tadi nang memberi sawiran pian nang panjang umur bangai nang sehat badan mudahan bang pian selalu parajakian mudahan bang pian hajat dikabulkan apa usaha pian diberi keberkahan mudahan bang pian selalu dalam lindungan dunia wan akhirat bertaan salamatan lah salamatan jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu berataan nang di sini kami nang badihin hari ini nang memulai nang ini beisukan pastinya nang tak sungsунgi lalu nang tak lupa ulun nang menyapai kepada bapak ibu hari ini seberataan nang wabil khususnya acil di hadapan nang membawa motor nang maingkut mainan kami nang tak lupa cilai menyapa pian jadi nang madihin kami menarusakan nang pertama-tama suatu penghormatan lawan ibu bapak hari ini seberataan jadi nang madihin ulun menarusakan bangai terima kasih banyak nang lawan pian mudahan bangai pian itu nang panjang umur sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan saberataan awak nang naik haji mudahan tahun ini bini dua beisi amin beisi lalu tak lupa kami menarusakan madihin nang pemula kita bergegayaan istilah bang kata kita bakal kenalan kepada bapak ibu ini wabil khususnya riam nih andungan jadi nang tak lupa lawan pian ulun ucapkan kami alhamdulillah hari ini bertemuan berarti ini bang kami berataan sehat badan sehingga di sini kawa mengabulkan jujur nang sedikit mata kami mengantuk karena menyukupi kadede diulahakan kami malam tadi subuh hanya kedatangan kami pakai di jalan kada tapi tak guring karena masuk ke sini jalannya kasasakitan kira pukul 4 masuk daerah sawitan jalannya sakit benar bilang kada sing aspalan niat tujuan hati lawan pian mengabulkan jadi nang tak lupa kami mau ucapakan lawan bapak ibu di sini saberataan kami bersyukur benar lawan pian bertemuan walaupun hari ini mengantuk saberataan sampai hari ini tadi kami ucapkan lalu kami di jalan pulang nang minta doakan menuju pangkas ini banyak benar nang cobaan ada kalau tupang warung ada nang bakawayan cuman doakan kami pak lah nang sarumbungan mudahan saberataan selalu dikuatkan iman dikuatkan iman lawan bapak ibu berataan nang di sini jadi nang nikmatihin awal nang memulai lalu nang tak lupa kami mau ucapakan harinya mulai panas matahari sing tarangan jadi saumpama is ada lebihan bahwa akan kasini nang cukup sahumbungan lawan wadai untuk banyak disangkaakan lamun nang di negara wadai untuk bangaran jadi nang kakawanan nang ada di belakang ujar nisa pale hendak menyukupi kawakah maulakan
Apabila pian kada kawa maulahakan itu nang kada papa asal nang hari ini kita kawa bertemuan lawan kakak nang gimoy ulun mau ucapakan terima kasih pian memberi sawiran jadi membawa wadai juga nang satu pelisan ulun nang tidak lupa lawan pian mendoakan mudahan pian panjang umur sehat badan mudahan kai pian rezeki dilancarkan ngapa usaha pian diberi keberkahan lalu kita doakan kakak nang berdua tadi memberi sawiran mudahan kawa pulang tahun ini betiana ala betiana terima kasih tadi nang lawan ibu lawan anak bebinian nang memberi sawiran kasini bebukahan lalu nang tak lupa lawan nang buhan pian bertaan ulun doakan nang wabil khususnya lawan anak bebinian mudahan anak pian panjang umur sehat badan inya makin toha kada nang panangisan pabilanya sekolah mudahan pendapatan mudahan pang sukses inya ke masa depan mudahan juga mama ituan abahnya begawi para jakian lalu tak lupa ulun mau ucapakan sekretaris desa Wardi Salamah Samsul abahnya Aspi di Bangakan liwar ngali benar ulun menyambetakan ngapang menjulung catatan tulisannya ada sing halatan lalu nang tak lupa lawan abahnya Aspi ulun menyapa pian nang wabil khususnya Samsul ni Bangaran Sidin irti dua jeli riam adungan atau acil irom nang ini sebagai giliran jadi nang lawan pian ulun menyapa akan sekalinya sidinnya berdiri di seberang jalan jadi nang lawan bapak acil irom Bangaran tak lupa hari ini ulun menyapa pian lalu nang tak lupa ulun menarusakan kami nang bemadihin hari ini nang pamulaan lawan bapak ibu pastinya sabarataan nang mana belum makan silahkan dulu makanan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan tuan rumah nang di sini dasar baik berataan hanyar satu mat haja tadi minta permintaan sudah nih benyu es sidin maatarakan jadi nang lawan ibu wan anak bebinian terima kasih banyak pian nang sudah memberi mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan makin hari selalu disayang laki lalu nang tak lupa ulun doakan hari ini mudahan sabarataan kita kawan naik haji ala naik haji lalu terima kasih lawan acil di Subarang nang ini wadai untuk sidin nang maatarakan amun di kampung sini nang apa ini Bangaran lamun nang di negara wadai untuk nih Bangaran nang jelasnya cila terima kasih banyak pastinya nang lawan pian jua nang benyu es ada maatarakan cuman dilihat-lihat kada cukup sahubungan istilah mangkata is ditambahiakan supaya kakawanan kada tapi behihian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan pabilanya isnya barang habis sudah dimakan berangai benyo kopi ini bang dul permintaan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nang madihin hari ini bertemuan kepada buhan pian di sini sabarataan nang wabil khususnya buhan riam adungan kita alhamdulillah kawan nang berdapatan pertemuan hari ini kita
kita nang jadi kenangan, cuman nang masih kawa pian nang maliati kaina ada di YouTube, insya Allah ditayangkan supaya pertemuan kita nang kada hilang. Istilah ujar orang itu orang bahari, tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini kita nang bertemuan lawan bapak ibu pian sabarataan. Jadi nang tidak lupa lawan acil nang dihebin nang bebeju hirang. Ulun nang tak lupa juga terima kasih lawan pian ulun ucapkan. Tadi nang bemulaan ulun disuruh kawisi cuman kada sing lawangan. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan tempo lubang acilnya ulun lihat betianan. Jadi nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan bu pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian selalu dalam lindungan, lain nama lahirkan mudahan nang salamatan la salamatan. Lawan bang bapak nang baka cemata hirang nang sambil bang pisik sidin nang di depan. Jadi nang lawan bapak ulun mau ucapakan nang bebeju betik nang bebuat kadelem selamat berjumpa lawan kami bertemuan. Nang dilihat-lihat bapaknya nang bujur aksi, istilah topang kata masih gagah hari ini. Ditambah kacamata lawan juga betope nang sakilas pintas bila nang dari kanan potongan nang Ahmad Dhani, kalau nang dari kiri kayak artis di TV. Tadi melihat di muka mahirip arwah kaya arwah kaya. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang bapak nang memberi sawiran. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan ini nang lawan pian terima kasih banyak pastinya kami ucapkan. Kami nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan baik pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian rezeki nang dilancarkan selalu di mana pian nang dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ini amat berinhek nang dompet tulisan lawan rapi kadus ada juga diucapkan sahwani dudak kerin nang mana juga sampian. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian nah ulun memiliki Ahmad berihek nang jelasnya ulun hari ini menyebutakan lawan amat berihek ngaran pian sing karinan lawan rapi kadus tak lupa menyapa pian sehwani dudak kerin juga ada di hadapan lawan abang Masri ujungnya nang 28. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan selamat bertemu kita nang berdepatan. Lalu kami madihin terfokus nang di hadapan lawan nang itu ibu nang langsat sepalastikan pabilanya langsat pian nang kada memakan baik nang gesan kami beriakan nang karombongan lawas kada memakan langsat Rombongan jadi tak lupa ulun mau ucapakan ibu nang bejelet kada memberi duit tapi langsat sepalastikan. Terima kasih bulah nang lawan pian jadi liwar bibo ginco kahabangan lain nang langsat aja tapi nang 50 sidin manam behiakan. Mudahan buai pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian selalu berajakian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan nang dilihat-lihat ibunya saling bungasan apalagi sidin ditambah ginjo kahabangan nang sakilas pintas mahirip belongan hayam belongan hayam.
terima kasih ulun mau ucapakan bilang parak 8 tahun ulun bemadihinan hanyar suasa kali langsat sapalastikan. Terima kasih bulah nang lawan pian ngene tobang langsat bujurlah dalam hati pian nang hendak memberi timbul ngene langsat kau mah gesan lagi laber malam ini pacang kada diberi kada diberi lalu tak lupa ulun nang mau ucapi lawan ibu di hadapan nang manjulung ngikopi malam maling ngirakan liwar perhatian hari ini jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi bila maling ngirakan jangan tanggung hari ini bu lamunnya kawa ngini hadik diminumi supaya sekali ulun mau ucapakan boy terima kasih banyak nang lawan pian jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan tuan rumah nang di sini bilang baik sabarataan hanyar satu mat haja beta tagih diulakan lalu lawan pian sedikit mengisahkan ini nang tuan rumah Pahrian Syah Bangaran awal kami datang sudah nang disuruh makan kikira kaina bulik macam pulang dibungkusakan dibungkusakan jadi tak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu di sini sabarataan madihin nang pemula kita bisa sapaan kaina bemadihin insyaallah disambung pulang mungkin bemadihin kaina kami bertahan hendak meminum kopi kalau kaina kedinginan lawan jual langsat kalau pina berburukan bulah terima kasih ulun mau ucapakan mudahan pahala pian dilipat gandakan lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada tupang kakak nang karodong biru nang di bawah tindak nang pada hari ini mana nang orangnya ayo bang dipadahi nang ini asal tulis orangnya kada lagi lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kami nang madihin hari ini menghibur pian nah ini ulun yakin kita nang nih pemula di sini nang betemuan lawan bapak ibu pian sabarataan nang mana sudah makan pastinya selamat kanyang kami nang tak lupa lawan pian mendoakan nang mana hari ini pian nang jauh datangan mudahan beretaan pian nang salamatan mudahan kaina bulik selamat sampai ke tujuan lah ke tujuan lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada ading-ading di kartak nang berjalan kinanya bejo hirang beretan di naik bujangan cuman nang langsung buka dihitung-hitung akan lalu nang tak lupa ulun memadahakan ini rombongan kami banyak benar nang bujangan hanyar nang bertiga nang sudah bebinian sisanya pang nang ini baik ibu masih bujangan jadi doakan kami ini sabarataan nang mana nih nang bujang mudahan para jakian mudahan bang jodoh lakas mendapatkan dan segala hajat kita dikabulkan dikabulkan jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu berataan nang di sini lawan ading-ading ini sabarataan pada nang hari ini banyak benar kekanakan lalu nang tak lupa kita mendoakan mungkin nang bemadihin satu mata kami bertahan
Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan kakak baju hirang nang moha saling putihan liwar langsung beduduk tuyat kada sing asaan mana bebirang kang pian ampakah depan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian selamat nih berjumpa lawan ulun betemuan jadi nang dilihat si dinang besandel cuman nang sebelah kanan nang sebelah kiri betis kada sing sandelan jadi lawan pian ulun nang mau ucapi awak nang pina mongkal dilihat pina beisi jadi ada pantun gesan pian hari ini nang nyaman-nyamannya ujar makan tiwada aina nang biginya langsung buang ke lubang nyaman-nyamannya apabila bebini lamak lamun nang kita hantak dijamin kada bergerak jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu berataan nang di sini jadi nang madiin kami nang mamulai ini nang pamulaan kami nang mau ucapi mungkin bemadihin kaina dua kali ini nang pamulaan sebelum buhan pian sapalih ada bulikan alangkah baiknya berdoa saberataan bila ulun berdoa amin akan buhan pian biar dalam hati kada usah benyaringan jadi gini doa ulun memulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan saberataan kita nang panjang umur berataan juga sehat mudahan sehat kita sehat nang walafiat mudahan sehat kita berataan di jalan taat mudahan sehat kita iman nang tambah kuat mudahan rezeki kita tambah meningkat segala usaha mudahan tuh berberkat mudahan berataan kita nang kabul hajat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan saberataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat laka akhirat lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu hari ini saberataan nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nang berdoa pulang saberataan gesan pengantin baru nang ada di Palaminan karena malam ini pengantin pacang nyaman istilah piat guring sudah nang bakawan lalu nang tak lupa kita mendoakan gesan tuh pengantin inya lagi binian mudahan pengantin panjang umur sehat badan mudahan pengantin hajat dikabulkan sehatnya pengantin di jalan ketaatan mudahan pengantin dikuatkan iman mudahan pengantin pian rohoi rahayu mudahan nang tuntong pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan mudahan pengantin lakas nang betianan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan la terpisahkan lalu bang kami terima kasih hari ini mungkin nang bemadihin ini nang memulai kaina bemadihin insyaallah disambung lagi kepada bapak ibu berataan nang di sini nang mana nih duit nang ada memberi terima kasih banyak kami nang hari ini mudahan buhan pian sehat setiap hari mudahan berataan dilancarkan rezeki mudahan saberataan kita kawa naik haji nang mana sudah haji mudahan kawa 2 kali
lah dua kali lalu tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu ini sabarataan kami nang madihin hari ini menghibur bian binanya bemadihin kami nang pamulaan kami nang madihin tak lupa menyapa bian sebelum bemadihin kami menyatupakan lawan kepala desa ulun menyapa bian bian nang berduduk nang di tamu undangan mudahan kepala desa selalu disehatkan badan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan nang lalu bermotor atau bahkan kendaraan ulun nang mewakili tuan rumah nang mau undang sidin minta maaf minta rela lawan pian apabila hari ini terganggu kemacetan atau terjadi nang maulah pian dalam hati kada nyaman lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu ini sabarataan ulun nang pemula ini membawa bemadihin pastinya menghibur pian niat tujuan kami supaya bemadihin ini nang kesenian dari daerah kita Kalimantan Selatan supaya kesenian kita selalu berkembang supaya kesenian kita kada sampai hilang istilah pangkata supaya kesenian kada ketinggalan zaman lalu nang ini kami niat sabarataan hendak kesenian kami memudirinakan lalu kami bergabung lawan nang salawatan istilah wayah ini kolaborasi dimainkan lalu alhamdulillah berkat bersalawat ini nang bemadihin makin nang dikenal orang lalu nang tak lupa minta doa berataan mudahan kesenian kita Kalimantan Selatan ini nang selalu pastinya nang berkembang mudahan kada sampai jua nang kehilangan lalu madihin sebuting nang dilanjuti padahal hendak besatop sudah nang hari ini karena ada langsat sayang kada dimakane walau sapalastikannya kada mayu gesan kami cuman terima kasih lawan pian hari ini jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan nang tukang kakak baik nang beduduk atau nang berdiri nang menjaga kado adakah belum belaki ini ada pasan kaai nang dari hadi biar nang baju hirang karudung biru hari ini jadi nang ini hadi ujar nang hendak minta lawan pian nomor HP lalu terima kasih lawan pian sudah memberi mudahan bang pian sehat setiap hari sidin tu masih bujang atau sudah bebini bila sudah bebini mudahan bang selalu sehat setiap hari ujar belum bebini sidinnya masih bujangan mudahan bang pian rezeki dilancarkan mudahan pian jodoh lakas mendapatkan segala hajat pian mudahan dikabulkan apabila nang di rumah sudah banyak nang tabungan bila ada calonnya berangai nang tu bedetang apabila ada masih banyak di kantongan berangai nang sawiran hari ini dihabiskan jadi lawan bepak nang sidin betope nang bakacamata hirang nang jua memberi nang 100.000 cuman masih dipingkote jadi sambil mahadang sidin hendak menjulungi kami bertahan dulu lawan pian hari ini terima kasih pian nang sudah memberi jadi nang lawan pian ulun doakan lagi saikung sesingot sidinnya dalam beti ada kain nang ini pinalingis di iti jadi nang lawan pian ulun doakan hari ini doa gesat kai mudahan tumbuh nang
gigi. Lalu nang tak lupa ulun nang mau cabe. Mudahan bertahan sehat setiap hari. Mudahan buan pian dilancarkan rezeki. Abang tadi nang bujang mudahan lakas bebini. Bila sudah bebini kawai diundang kami. Diundang kami. Lalu tak lupa ulun nang mau cabe. Jadi nang lawan pian bertaan hari ini. Kita bermadihin sekadar menghibur pian. Sekadar hari ini menghibur bepangantinan. Nang nebang aslinya dalam kolaborasi salawat. Jadi nang lawan pian ulun mau capakan. Kami bermadihin bergabung nang salawatan. Lalu nang tak lupa kami tadi terjeda tak ai menyapa pian. Kakak bebeju hirang nang karudung biru nang moha kahadapan. Atau nang berdiri baju hijau saikungan. Atau nang baju hirang itu nang tertawa muntungnya betukupan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan. Sudahkah tuh di rumah ada beisi larangan. Istilah wayah ini sudahkah betunangan. Adakah bang cincin melingkar di kantongan. Jadi ujar belum sekalinya masih bujangan. Handakah lawan kami masih banyak nang bujangan. Bilang ini ina sesingot saling labetan. Atau jua hadik nang masih kuliah cuman banyak nang tabungan. Atau jua ijai nang suara sing bagusan. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan. Bila hendak beleki dihubungi nomor rombongan. Lalu nang tak lupa ulun mana rasakan. Lawan bapak ibu hari ini sabarataan. Niat tujuan kita menghibur nang pangantinan. Jadi terima kasih habis lawan duit angsulan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang Ae nang umpat memberi. Mudahan bang pian sehat setiap hari. Bila nang tuh di rumah masih ada nini. Mudahan bang pian selalu dikuati. Kalau mau bulan mulut betianan pulang nini. Jangan benak pulang Ae. Jadi wan abang terima kasih ulun ucapkan. Mudahan buhan pian berataan sehat badan. Lalu nang tak lupa nang membawa is nang di kendaraan. Pian talipat is matarakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu hari ini sabarataan. Ulun terima kasih banyak nang lawan pian. Mudahan sabarataan kita para rezekian. Segala usaha diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Mungkin nang hendak besatu satu mat kami bertahan. Ulun merasa ai jua nang karing rakungan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu hari ini tak kumpulan. Mudahan bang kita panjang umur berataan. Nyaman di lain waktu kawa pulang berdepatan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada buhan pian berataan nang di sini. Lalu lawan pian nang jua kasini nang sidin bejelet nang umpat memberi. Mudahan pian sehat setiap hari. Apa tuh doanya gesan inya hari ini. Mudahan bang pian kain lakas beli. Mudahan bang pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Jumpa ngantinan pian nang tak benyaki. Usaha palaminan mudahan diberkahi. Mudahan salamatan hidup sampai ke mati. Sampai ke mati. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu hari ini sabarataan.
mungkin bemadihin satu mat nang betahan cuma nang nih betaro sedikit dibawaakan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan ini anak siapa binama hayal sorangan jadi nang lawan adik kakak menyapa pian bila pian berduduk diingai tu salawar baju pian ringgetan kasihan bangkai nak mana pas nang puhitan jadi lawan pian kakak mau ucapakan mudahan ading-ading beretaan sehat badan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kami nang madihin hari ini nang pamulaan kaina imbah ini disambung nang salawatan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang bapak ibu saberetaan nang wabil khususnya di Sariap Adungan jadi nang tak lupa ulun mendoakan mudahan saberetaan kita nang sehat badan jadi nang pamula tadi ada nang bebantunan abil aja rujuk ini daun cimampai ada paikat lagi ini dadayan kain abilanya jodoh hari ini sampai menjelang ini hari pengantin lalu tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak nang memberi sawiran mudahan beretaan rezeki dilancarkan lalu nang tak lupa ulun mendoakan ulun nang tidak lupa juga mau ucapakan salah lawan hilap salah lawan hilap mohon dimaafkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan nang mana pian bulik mudahan tukang bulik beretaan salamatan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan tadi nang kami pantun ada nang pamulaan jadi ini pantun terakhir dibawakan kalau bang ada kain jarum nang patah jangan disimpan pastinya di dalam hati kalau bang ada kata-kata nang salah jangan tuh disimpan ini di dalam hati lalu tak lupa ulun mau ucapakan mungkin nang bemadihin satu mat nang betahan sayang wadai untuk sudah lawas kedinginan dua banyak kopi ampih kapanasan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak kepada tuan rumah sudah nang maatarakan bapak manyu berang nang bakopi ya hirang bila ada sawiran kita kada beempihan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak paklah nang lawan pian sidin nang memberi hari ini salah sasaran lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan paksa pak doa pian nang gesan hadi kaina mau ucapakan salah lawan hilap mohon dimaafkan jadi kami doa hari ini gesan pian mudahan panjang umur pian nang sehat badan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan bila ada tak salah di dalam pemadihinan lawan topang kakak nang bebeju hirang atau nang bebeju biru pahak saling kenalan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan selamat berjumpa lawan kami betemuan kami kai tolak malam tadi itu tolakan kira jam 11 kami hanyar tolakan sampai nang di sini sekitar pukul 5-an jadi nang malam tadi kada guring sama laman ada bang guring cuman guring kaya hayap bila tahu jok lubak langsung tabun cilakan lalu nang tak lupa kami mau ucapakan doakan kami hari ini saberetaan mudahan kaina bulik kami pulang salamatan ala salamatan jadi madihin ulun mana rasakan jadi nang lawan pian hari ini saberetaan jadi lawan bapak nang memberi sawiran paklah terima kasih kami mau ucapakan walau tuh memberi sidin nang salah sasaran
lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan mudahan topang pian selalu sehat badan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan nang jua kakak nang duduk di hembin nang tobetianan kami minta izin bila hendak kami kain nak rumah pian jadi lawan ibu nang ulun ucapi jadi nang 20 saikong umpat memberi mudahan bang pian sehat setiap hari bila banyak sawiran madihin sampai tengah hari mudahan pian panjang umur sehat badan mudahan bang pian rezeki dilancarkan mudahan laki pian selalu dikuatakan mudahan bang pian dapat nang kepuasan jadi terima kasih mangai nang lawan pian nang ni 50 sidin memberi sawiran cuman ada bakar tas nang buat catatan jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi ini istilah DJ rekwisan hari ini jadi nang tak lupa lawan nang Bapak RT 2 nang ngaran Bapak Jeli jadi jua ibu menju oksiden kasine nah ngini duitnya dipuntal lawan tiso bolehkah ulun lihati ya jangan kah jangan jadi terima kasih lawan ibu hari ini marah duit betiso nah langsung disumpane sarko 2000 panasaran juga maiti banyak kai cilai cukup nang kesan ini jadi nang lawan kian terima kasih banyak duit nang sudah memberi jadi ala pio nah mulai tuh di sini nang lawan pian ulun mau ucapakan ulun nang tak lupa lawan pian mendoakan ada kalau belegi pian nang beisian ujar masih banyak di tas nang di kantongan bila sawiran banyak madihin kade beempian biar bemadihin sampai kamarian paling kokaina kada kawa besuara lagi menyepaakan lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan ibu tadi nang umpat jua memberi mudahan bu pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada Bapak RT 2 nang ngaran Bapak Jeli atau RT 5 nang ngaran Bapak SD lawan Bapak Sahri 28 lawan Bapak Korsani jadi nang tuh dilihat nang ada di sini lamun nang Bapak Jeli lawan Paman Korsani nang ini belum memberi jadi lawan pian ulun nang mau ucapi Bapak Korsaninya ada di muka sini sebelum madihin ampe adalah niat memberi kasih pian nang sudah memberi nah kada tak tahu sidin umpat manjulungi sedangkan Paman Korsani cuman nang tak korehing di subarang maung kai gigi lalu lawan ibu nang bejalan kasini terima kasih banyak pinanya hendak memberi jadi bejo gitan dahulu di muka sini mudahan Tuhan pian sehat setiap hari abang minang bujang mudahan lakas bebini pian tonang gendut mudahan lamak lagi lalu nang salah oh jangan kah masalah doa mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian selalu dilindungi jadi lawan pian betianankah atau dasar talamaki oh dasar lamak jadi terima kasih lawan abang hari ini lawan nang jua acil nang umpat memberi mudahan buhan pian sehat setiap hari mudahan acil nang gendut tambah di
dilemaki. Bila masuk ke rumah lawang ada muat lagi. Kacang piring awak masuk ke rumah. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak pastinya lawan pian. Ulun nang tak lupa hari ini mendoakan mudahan bang rejeki buhan pian dilancarkan, segala usaha diberi keberkahan. Pinanya sawiran tadi memancing paman kursane nang ada di hadapan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ada 50 berangai 2000 biar nang duit angsuran. Lalu nang tak lupa lawan pian begayaan. Ulun nang tak lupa juga mendoakan mudahan beretaan kita nang sehat badan. Jadi nang madihin ulun nang hendak bertahan. Tadi berapa kali sudah nang hendak bertahan. Disalang nang sawiran kada jadi jua ampian. Lalu hendak satu mat nang bertahan. Mungkin bemadihin kaina disambung pulang. Lawan bapak ibu hari ini sebertaan nang wabil khususnya Riam Adungan. Mudahan kampung pian diberi keberkahan, juga masyarakatnya begawi para jekian. Segala penghajat pian dikabulkan, mudahan beretaan kita disehatakan. Nang mana ada gering mudahan disembuhkan, disembuhkan. Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi mungkin hendak besatop ulun nang ni terjadi. Jadi terima kasih pian duit nang memberi kaina pulang bangai bila hendak menjulungi. Karena ni suara sudah nang tapayati. Jadi nang lawan pian nah ada pulang kasini. Jadi lawan imbu imbah ini jangan lagi. Ulun nang sudah uyuh hendak minum tupang kopi. Jadi terima kasih pian nang umpat memberi. Modern bang pian sehat setiap hari. Ibu tak halus ini menjulungi lawan hadi. Mantang tuh dilihat ini nang belum bebini. Jadi nang lawan paman juga terima kasih. Ulun nang mau ucapi nang pian tahi lalat andaknya dihingga pipi. Mudahan bang pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Apa usaha pian mudahan diberkahi. Mudahan bang pian selalu dilindungi. Lawan ibu tadi juga ulun doakan. Lamun nang memberi hadi minta doa lawan kawan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan ibu tadi panjang umur sehat badan. Mudahan laki pian selalu dikuatakan. Nang ini cupuk lantohot ada sampai bakaringan. Kalau mau imbah mulut pian pulang betianan. Ya yang betianan pulang lalu tak lupa kami menarusakan sadangai ulun besato dahulu ulun bertahan. Karena bang suara sudah lain kadengaran. Lalu nang tak lupa kami nang minta izin lawan pian beretaan. Bila kami besatop mungkin istirahatan. Hendak meminum wadai lawan juga dimakan. Jadi nang tak lupa ulur mau ucapakan salah lawan hilaf mohon dimaafkan. Jadi nang terakhir ulur membawakan kami nang minta rela minta maaf saberetaan. Juga terima kasih nang memberi sawiran. Mudahan saberetaan rezeki dilancarkan. Kalau nang tak lupa ulun mendoakan mudahan segala hajat kita dikabulkan. Jadi nang madihin besatop nang bertahan. Wassalamualaikum minta rela bereta ilahi. Kami besatop langsung bertahan.
Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum. Mampu lagi kawan suara kawan.